her aşikine en bu Kur'an'a piroz dermezken an haycubuna Kur'an'a piroz ve lefendir Nasır yenter o tevli dayika aşikiye disserida megotuvu ki dayiki aşikiye şeru pevşundudan sekrandı de kerem kır em peşyabı her hemin be baveri ev aşiki girine mervatine hürmedar mala ve teva ve gerek sabır hedi aşikya ve khadiya ruspiye me em hedi derkevin ber ve mala xud için mala ve teva ve gerek sabır خوازارا اکوته به مراسم پیروز بونه جنوار از گل سپاس کن سرکفتنج دوزیرا لأم همیدارن اف آشتیامه به وسیلهش بو آشتیا ولاتمه طاهر مالباتارا ام سپاسیا واندکم و ام به مالا وان آوابه مالا هر دو مالبات از آوابه ام سپاسیا واندکن ام جان بسرنا دایک آشتی وزی زانن بسالای ام دایک بانک آشتی دکن ما دایک چمکی ایرو کو وگا کو سیدازی کو یعنی کو شرکی جبری دازی نمد مالباتا دا چه دگو دایکی به مرحبا خود آویتن ورتید کو براوی شری راوسته امزی لسر ناوی دایکا کو ایرو دوی ولات مدا حق حقوق انسانیتی عدالت همانا یعنی با مالبات مزی لهو دو آوانت بو وانا خوشی نباشی نت کن نبا ملتامه هیویا مزی اوه از ازیداد ریش نکم لسر ناوی دایکا ام سپاسیا هر دو مالباتا زیدکن ام دبینی انشالله دا جیرو پیدا تشتی آواچه نابن کد دانه خبات کرنه مالا وان آوه خدا پی خبر جوان راضی به ایوان مالباتی مجی ایوان روسپیه me ve cum'ata me delu dora me reyxistina mejî wek mîna girtine o an kabul kirine mala wa her du malbata javabe em spas dikir jwan jî bele gelê hevara dil rojata navîn şer tevçûn xûn rijandin 100 sale devam dike lêberê ev xûn rijandin ev tevçûn ne kadera me ya Kurda tenê kadera de coğrafya jiyan dike maalesef kadera gişaya jiber wê jî ji bo şer çê nebe ji bo pevçûn çê nebe rêberê gelê Kurd biraz öcalan di bîstê heftê Sibatê li İmraliyê ji bo pevajo aşitiyê darxist em çawa bi hezara eşîretê me seydayê me melê me rûspiyê me ji bo wan her du malbata wan anî ma hev piştgirî da wan o aşitî ava kirin ji bo aşitiya mezin jî pêvajo ku dest pê kiriye em birêz Öcalan bê pêvajoya wî meşandiye em wek seydaya xwe alimê xwe ulemaya xwe ji bo aşitiya mayînde ji bo aşitiya wekebiyê edaletê em bê pêvajoyê jî em qîmetê bidine em bê pêvajoyê jî xurt bikin o ji ber wî hawî jî êdî bera şer pevçûn xûn rijandin li vî welatê bi qedr û qîmet çê nebe o bera dayîk jî nedin girî di vê çerçeveyê de jî ez carek dinê jî xêlatina we kişa dikim